wong lanang awak ingsun bisane sampe udan-udan papayung udan-udan papayungan peluk-peluk kegamparan kenang apa baik hari tengah merengut baik pada jale si buang kawung anu hayang kanu montok wae gebot dadah cicada kenang apa bae ari tirah merengut bae pada jale si buang kawung anu hayang kanu montok wae gebot dadah cicada beluk-beluk kegampar ari teka merengut bae la 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 pada jale si buah kawung anu hayang kanu montok wae ari teka merengut bae disuguhi banyu ora diminum disuguhi sega ora dipangan disuguhi banyu ora diminum disuguhi sega ora dipangan la 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 aduh patang pede bubur ayam anu bager disarangan kumaha akam anu gaduh putra neng nila cicada ayo buru-buru tuku surah basatar abasa panah bandara pamancar nyerek sorangan di Cicadas ayo buru-buru tuku surah kula mawis pengen dadi randa kula mawis pengen dadi randa tiba-tiba saya lebar bapak wakcam sareng anakku mainah di Citamia sakayu di dama baju Maira anu aya di Kalibaya Pamugara tiba-tiba jalan minum sabar pamiang bilik motif pakan kosabi disarangan ibu Iji Maisa bilik motif pakan kosabi tangtosna mulus rahayu jangkurileung manuk kidang tepina Bang Aming abana raya masak karamba anu nyilek sorangan anu kasep saparo anu bogo ka awewe di Citamia anu mana bapak opas desa Salamet Jaya di Pirigas Pakopen apa warenya anu bagus nyangat ke orang hibur patira Cibinong di sana mamatira neng tira jang emak neng oma Cibinong wayang oma geningan Pak Haji dari mungaga duana serong pespa warung bangku deui saya yang disarang aku mama Firdaus jang ajak genuk Jati Putra anu mana neng Excel gunung Jati Putri Klepang Karawang Mama Dewi Bude Teluk Jambe Karawang AM Dasuki Pramana Loklok Jaya Sampurna Genyo-genyo Marang Pakemang Era Mawa Mama Daud di rambut Kimbal panjang Monayu Rekisi Rama Cedaud anu lucu nu montok anu kasep di Tanjung Kalisari hayu urang sasarangan
isi raja sila sesepuh jarang kosta di sarang Mama Jayanti neng ispati maro cantik anu bahagia Jang Jahidi Joko Triut nyayat mah kempik mah jangan cuma jarang kosta anu bahagia kahempik apa amat kesepuhan jumi disayang sayang oyong disarangan koma elo anu gaduh incu neng Nuryani neng Cahyanti oyong disarangan ku jalan Nurdin Jomi abah Caca Jomi nyang keket kapayun payuna lamun jauh sakti belah dari suka Abah Atta disarang anak kuma anak anu bagus Ari suka lamun pagi Kang Jang anu nyideng sorangan gado jauh sakti belah Kang Jang anu nyideng sorangan nyuci sorangan anu ngagaduana putra Jang Sari di Cicadas Ari suka lamun pagi Kong Ica Bapak Mangetean lain-lain daun awi lancaber Maamin teh anu bager Cicadas atuh lancaber dita berat pas setara bandara pamancar